وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاة ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويسيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقاه الفقر وأشواه. Engkai merotor ya masenge tau matan resiri nenia maraja apa katuna ale nama totor ya masenge jai jai ila pikajena ale nama to tepang pakaianna ale namu to perai susunna bembena naula muto itoria masinge atetengan nali sabolana nasabala lepa tujue nenia nama semutoi nabita pakere nenia miskinge nenia newa muto istitudang menanro nenia nasiarai mutoi nabita to malasana ritu anrang na patap bawa mutoi nabita to mate na mananro na de are anatu natunai vitore masenge pakere na panrasa rasa akasia singan nenia amalare ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه. Nania na tarima mutoi na bitta tuntuk na tomat tuntuk nade arenga na pasidup pangi na bitta sewae tau na saba anu na cacai nania newa mutoi si jopan na bitta to kasia-sia to punai akatangan nade arenga na makasingang itor yamasenge arung de tapna nania nagalliwi na bitta nagalli puang Allah Ta'ala nania na purioy puang Allah Ta'ala ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهداء Engkatoi merotor ya masengetin rosiwi sahabat nari watu jopana nanapu adai palinoi yakka alakku karena tin rosiku malaikat ruhania ngatonangi mutoi tur ya masenge untai nania anyarange anrange bugalai kueto pahimare kueto pahimarana datuange saisanna arum mangkau ela orialena wa yasibu ala batnil hajar min al-ju'i wa qad utiya mafatihal khazainil ardiyah wa rawadatul jibalu bi an takuna lahu dhaban fa abaa nang katoi merori saisan na wattuwe nasallaki babbuana batu na pakua luku na majapuri wereng nyari ku patimpa na gaddon na tanapitul lapie nania purari ramatoi ribulue majapuang keritu bulue maelo manca di ulaweng nate yaritu
wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqillul lagwa wa yabda'u man laqiyahu bis salam wa yutilu salata wa yaksurul khutabal jum'iyah wa yata'allaqu alla syarafi wa yakrimu allal fadl wa yamsahu wa la yakun illa haqqan yuhibbullahu ta'ala wa yarda. Nani yang kaitori masingit tatangi ada sia-siae na dapat diolowi tawe na iway sidup panasabab berseleng. Nani yang katoi merotori masingi pelamperi wisampajangi na ponco kiwi katog baju mae. Nani yang nasar matoi na bita masena topun na iya labirang. Nani ya napakalabi mo to ito punay sipa apalalong. Nani ya makbunga-bunga mo to meron na bita na de are ka na po aday riwat tumakbunga-bunga na sangadin na tungapa na puji pong Allah Ta'ala. Nani ya napuriyo erito وهاهنا وقف من جواد المقال عن التراد في الحلبة البيانية وبلغ ضاعن الإملاء في فنافذ الإيضاح منتهى nakuniye magangkarikang alaringan na adae ada ripasin rupa-rupae anyara ripabetang ngeri acona. Naniya nalattu kitoni kedo kalan atau marokieri lalena padang manasa-nasa pagangkan naritu. Altirillahumma kabarahul karim bi'arfin syadhim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi